Rong Mai Naga Student Organization RNSO Foundation Day. RNSO ri Rong Mai Zatna Kabam Thui Bamai Kagwai Kau La Mai Salam Tie. Asai May 11 hai RNSO Tong Foundation Day the. RNSO hai Tatkan Mai Kum 2016 Nungba Headquarter Manipur Kau Kasyam Thaulo Mai Pom Dai Akadre. RNSO hai Assam Manipur Nagaland Akhadni Kabam Bye Bye Mai State Kagwai Kau Rong Mai Student Pom Dong Pom Dai Apex Body Suna Bam Diu Khang Tuna Kasyam Thaulo Pitong RNSO Tong Vision Goal hai Rong Mai Jap Na Gwai Di hai Gai Liang Mai Khadni Kau Liang Mai Khau Pungku Lau Khang Intao Tat Gut Punina Bam Mai Tanduan Azu Gwai hai Mai Gwai Ri Sang Kwam Launa Tin Tweet Lau Pudiu Khang Ni RNSO Ri Zang Hui Pitong May 11 hai RNSO Tong Foundation hai asai kum hai tho sabam mai COVID-19 tong pandemic ri tikatwa lawam the tiki gwangdan ni mai kagan kau tho mai gwai ta kau kariu lana ngai dai khatsu khang samrang ma me RNSO tong tanpi kagwai khani state unit gwai tong tanpi kagwai khangni kalum lokhang jang hoi ye mi tong dei mai la sa ri mai gwai yong tipel lawam maksini gwangdat ni mai kagan kau gairan mai gwangdat ni mai khang tam machut na inkwan bam di kho zalo mai chulo mai kagwai kau soyam tilo mai sudiu tho thon ku the rong mai ring sang diu RNSO ring sang diu